Jingthombor nagaslem jong unongsan Hima. Chairman Joko Meghalaya State Planning Board ubak Lambor Malngiang. Haka Jinglet Jurip ya ka Ïongkhuli, ka Senong Kaput, ka Balawan Jingthombor, da ka Sarkar Assam, hakiniki kendiat sengi beladab. Badia ka Senong Mai-khuli ka Badan Marjan. Ulaong ba ka Sarkar Assam, ka dan ka Eiei Jingthmu Lyndet, Halor kiniki Jingthombor. Kumtana ka liang ka Jong ula pendramjur, ya kiniki Jinglet Jingthombor Joko Assam. Bat kadiru tang hadian arsengi balada bekran ki arngut ki menteri rangba ke jela Assam bat Meghalaya ha kenong ba shalong kumba ulai ba dia sngo dlade markmat ya ke jing ka ba kipat ba akini ki than kapot ki je kendo na kapor se kapor halor ka jingentur pot ka sarkar Assam uba Lambor Malngiang ulaong ba ka sarkar kadi ban simkia ka ni kenti bat ajing mut ka sarkar ba kadi ban thano ya ka polisi ka bathamai ban plat ka ba register jaka na ka benta baro ki jaka ju ki pai ba nang shnong ki pasa ki than kaput halor kani ka benta ulaong ru ba ki officer jaka district bari khmi ya ka tana revenue ba ki de ban let baro ki ni ki shnong kaput ban register ya ki jaka puta klem jing sio Hakani ka sengi lawan panidan rengkat da UMLA ke jirang ba sustenance satun UMLA kom sening ba Jason sok mi molong ki officer na ke district lambat ki de. Kajinglang seriousness na hi nervous lang. Ba na dun tayo ko alay. Kaya banjia kini jingja. Nila ya lek kapo bahati ya ba inyo bansdang chua ningkong ni jetren. But hangtu ya yo panisong but umitirong ba ka Assam. Himda ba Sharma. Te ka agenda jungi. Kawang bait ba ban result ya kani ka long pending issue. Kapa nila jan poi ya ka ding rakhi yang jindak sanpusnem kandai adu menda nyempat syam lala banweng yagini kijinge batka jela Assam today we syam turkey yang negamat bahak madu ba shua la kumnu shua bagin rakhi ya ka jindak sanpusnem jong jela ka jungi ikwa banyi bala kumnu baga kamne 100% settlement kandai la kumnu shiteng Nagni ki khatli the area of defenses we have ban la yaki nangkani ke jingwan mata si katon arbenta kawai kalong banwan ban ai misdem yaki nang song kabar kalong ban petikna bagi jaga jungi yimle ban shu sha dakhol gundung kabalai kalong ban petikna bagi jaga tiba lade hapo podusam jongkala jala jungi uday bit bansa hapo kajala kajungi ka jingpan snow naki rangba snow jingpan snow naki dekot jong ki snow ki bokhe grapan snow baga jing kamakmat kalong bit ningkong susha banwanra ya kaman po bentong klan agi department bokhe kabar banwanra yaki developmental program ngadang kren mene ngadang personal yaki ba UMLA betul buram nak dengan hai ba sotun lalong kumba idang yo pentekam tang sistem sideng nilang baro number ba hagajing one kani pandemic kendre sultanat ba ka proposal ka ba lapan ya kani galanti kasengkin bantuan Yamani ladat pan summit sa chief minister but mangiring kat kami min press ya kijing duman kijing dawa jong kini kinong song ban penulong yaki kawai ke bahak mate kalong kumnu ban pensuk yaki hakabagin register ya kijaka puta juki banwanra ya kajigan hapadeng kasorkar bat kipadba wila idong kam bala kumnu ban Wano daki officer na po
ke headquarter jong ke district. Baginwan ban visit siya po kanigathan tang hang ni kren ya ki jaka ki badan hapo border nakalong hawas na fikran hapo Jenta Hills na fikran siya po Riboy bago kumno ngin penbor ba kin pentri kamno ya kaniga policy wat mai banwanra ya ka free registration ya ki jaka puta ki badan hapo ki border kata katay kamat kabangidra hakman jong tu chief minister sarkar bamanta ngam wa banong ni kata naman ni hapan kren ya Eiei kabala ya menta ngala batay hing ang basan thok sig isnam na jpoy ngayo sipun tali ki sarkar hanay imsim nala ban resolve tenay nakaliang jongi among ba kafil hanay ka approach ka ya chman ka meeting kaban salongsyan ha ka hundred kadai ka fees kapan ya tai kumno bangila banwanra no ya kata settlement kisndon kamne show bandan ko moy but kaba khamong san kalong bang next kam ha ka jelam jong u banra ke sama minla ban resolve ya ka problem ha ka ni kata kita gay bang ko ang so jing I nga kalong kani ka hidden agenda jong ka sarkar Assam Nidangdap panyakren dagbasyay ba soba bangin yakren ban settle ye gini ki khatali ki jaga gudang jifer ande gani gadi ka hidden agenda jong ka sarkar Assam yagwa nakalyang jongi ni penramjur ya ka jingle jong ka sarkar Assam but in ya up ya ka hangyam tulik kay pat ka bangin yakren apo kami kabangin syong ang makmat but ngin sara ya gani ka objection Menteri Ramba ada Prime Minister ya Menteri Ramba jong Assam wong sobha ban withdraw ya itu ki Assam Police ilawan ban encroach ang niya po Ïongkhuli today Halor ke diagran sutu jimut apeng jong iar ki Menteri Ramba sala ban penjajai ban penjem ya kini ka situation na kaba malmala kalawan po siya masniw Andai isong ban batay hani po ayu bulay ba kamsimdan ganuno ke jinja ka basusi ke kani kadi kawai ka bang presyadure but kiniru ringkat ni apni ipalpaw yung jing presya ya ka sarkar Assam pad hapdeng jong kalangki jong kabanwanra yung jing suk Andai presyang pat banle di kitatiks ke bukumi umtay inum siya ay gani inum ay lahat ya gani kabanta baginang protection nakalang jangaro ipedemjur gabede ba kami kabanta di banipal sa kata kabenta hakuwi kang namarba kajingja kadai sining kong di nga ngadon sa selong ngadon haka visit banipet ibu bestong bahayeng di hapte kajingja ngayo kapungkol ndaladap si khatar beji bentai di ngadon but ba hadir ngapun si DC ngapun si SP nakmenta bakin lek ban intervene ya kini kamata di hadir banglapoi sa borni ban ribuji tengah pun ye magistrate ni magistrate di tahun pun yang minta dekat long jajai tengah ngala relax ni lebih kendiat yang long jajai the next day men step ilawan ban visit jadi sekarang le iba ipat ba kidon hakajing songsil tengah kalian juga ngala ahi kata assurance memang ngala ada background bagi sarkar bagi honorable chief minister bangin hab ban yadai ipat ba kijongi nama badai ipat ba kibayeng ban yada yang butuh samu ini हम लोग का प्रॉब्लम तो बहुत साल से होता है स्पेशली फ्रॉम माय सेट आई एम फ्रॉम माइकुली की तरफ से हम एक्स हेडमैन था तो उस टाइम में भी हम बहुत ये किया था कोशिश किया था हम लोग बॉर्डर के वास्ते जो हम लोग का ग्रेप ईयर के वास्ते और जो बहुत साल से बॉर्डर प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत ऑफिसर चीफ मिनिस्टर वो सब का साथ हम लोग बात किया था फर्स्ट तो हम लोग कैप्टन विलियमसन संगमा जब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था उस टाइम में भी जब हम इधर में था हम 1975 से यहाँ में है तो वो दिन से जब हम लोग का ये बॉर्डर का प्रॉब्लम हुआ था हम लोग लफंग साहब का अपॉइंटमेंट लेके हम लोग चीफ मिनिस्टर कैप्टन विलियम संगमा का साथ भी गया था उस टाइम भी हम लोग फर्स्ट बॉर्डर प्रॉब्लम के लिए हम लोग बात किया था
उस टाइम में कैप्टन विलियमसन संगमा वो बहुत सिगरेट पीता था, एक सिगरेट भी खत्म नहीं होता था उसका। बात करते करते हम लोग का साथ गुस्सा करके वो बात किया था। हम लोग बोला प्रॉब्लम तो बहुत सब करना है सर, हम लोग बहुत हरासमेंट कर रहा है असम की तरफ से, हम लोग बोला था। उस टाइम आप लोग नहीं करेगा तो हम लोग कुछ व्यवस्था लेगा बोल के हम लोग का आदमी लोग बोला था। तो कैप्टन विलियमसन शर्मा गुस्सा हो गया था, आप लोग लड़ाई करेगा ना क्या, ऐसा नया नया है हम लोग, हाँ मेघालय गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं होगा, अभी हम लोग बात करेगा ऐसा करके। हम लोग उस दिन से बहुत बॉर्डर का प्रॉब्लम हुआ था। फिर 1985-86 में भी फिर गड़बड़ हो गया, बहुत गंदगोल हो गया था एजीपी का टाइम में। हाँ असम गण परिषद जो लोग नया सरकार बनाया था उस टाइम भी बहुत इनक्रेज करने के लिए वो लोग कोशिश किया था। वो उस टाइम भी हम लोग किया, शिलोंग में किया, चीफ मिनिस्टर को मिला, बात किया, वो लोग भी बात किया, तो कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में जो हम लोग का वो ग्रेप ईयर का प्रॉब्लम हुआ था, आदमी मरा, उसमें दबने के लिए नहीं देता था, हम लोग को मना किया था, तो हम लोग वो भी हम लोग बहुत बात किया था।